So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 8, text number 12. Šodien mēs lasām Srimad Bhagavatam 4. dziedājuma 8. nodaļas 12. pantu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bala La Asi Bhatta Na Atmanam Anya Stri Garbha Sambritam Amritam Nunam Nunam Veda Bhavan Yashya Durlabhe Arte Manarata Marata Balosi Bhattanatmanam Alosi Bhattanatmanam Anyastri Garbhasambritam Anyastri Garbha Sambritam Nunang Veda Bhavan Yashya Nunam Veda Bhavam Yasya Durlabherte Manorata Durlabherite Manorata Balosti Bhattanatmanam Alosi Bhattanatmanam Anyastri Garbhasambritam Anyastri Garbha Sambritam Nunang Veda Bhavan Yashya Nunam Veda Bhavan Yasya Durlabherte Manorata Durlabherite Manorata Bala Child Bērns, Asi You are tu esi, But however tomēr, Na Not ne, Atmanam My own manis, Anya Other cita, Stri Woman sieviete, Garbha Womb ķermenis, Sambritam Born by dzimis no, Nunam However taču, Veda Just try to know vienkārši zini, Bhavan Yourself tu, Yashya Of which no kā, Durlabhe Unapproachable neaizsniedzams, Arte Matter lietas, Manarata Desirous. vēlams. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. My dear child, you are unaware that you were born out not of my womb, but of another woman. Therefore you should know that your attempt is doomed to failure. You are trying to fulfill a desire which is impossible to fulfill. Purport. The small child Dhruva Maharaj was naturally affectionate toward his father. And he did not know that there was a distinction between the two mothers. This distinction was pointed out by Queen Suruchi, who informed him that since he was a child, he did not understand the distinction between the two queens. This is another statement of Queen Suruchi's pride. Tulkojums. Mans dārgais bērns, tu nezini, ka tu neesi dzimis no manis, bet no citas sievietes. Tāpēc tev ir jāzina, ka tavi centieni ir nolēmti neveiksmēji. Tu centies piepildīt vēlmes, kuras nav iespējams piepildīt. Skaidrojums. Mazais bērns, Dhruva Maharāža, dabiski bija pieķēries savam tēvam, un viņš nezināja, ka ir atšķirības starp divām viņa mātēm.
Uz šo atšķirību norādīja karaliene Suručī, kas informēja viņu, ka tā kā viņš ir bērns, tad viņš nesaprot atšķirības starp divām karalienēm. Tas ir vēl viens apliecinājums karalienes Suručī lepnībai. Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamulam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschadya Deshatarine. So here we see that Queen Suruchi, in a roundabout way, is actually our Siksha Guru. Roundabout way. Because she's telling us what not to do. Jā, tātad šeit mēs redzam, kā karaliene Suruči rāda, kādā veidā nav jārīkojās. If you want to be Krishna conscious, you got to do just the opposite of what Queen Suruchi is doing. Un, ja jūs vēlaties būt Krišnas apziņā, tad jums jādara tieši pretēji tam, kā rekomendēja karaliene Suruči. She has the false sense of proprietorship. Un viņai bija tāda nepareiza īpašuma sajūta. Lording it over mentality. Un viņai bija vēlme kontrolēt situāciju. Even thousands of years ago, this sort of mentality was present. Un pat tūkstošiem gadu atpakaļ šāda te attieksme pret lietām jau bija sastopama. That was a much more auspicious age than now. Un tas laikmets bija daudz labvēlīgāks nekā šis laiks. This is the Kali Yuga. Šī te ir Kali Yuga. This is now the standard mentality of everyone. Un šī te, this is not. Her mentality is the standard mentality in the Kali Yuga. Everyone. Un tā viņas domāšanas veids ir tāds, kāds ir praktiski ikvienam Kali Yugā. Everybody is into I, me and mine. Un katrs ir par es un mans. There's the concentrated self, one's own personality. Un katrs koncentrējās uz savu personību. They're selfish in that way, very selfish. Un tādā veidā ik viens ir ļoti sautīgs. And there's the extended selfishness also, my family, my country, etc. Un tad tas sautīgums arī izplešās, kā piemēram tādos iedzīnos kā mana ģimene, mana valsts. People actually think they can be happy by being more selfish. Un cilvēki domā, ka viņi būs laimīgāki, esot pēc iespējas sautīgāki. But nothing can be further from the truth. Bet nekas nevar būt tālāk no patiesības. Selfishness does not make you happy. Sautīgums nepadarīs jūs laimīgus. Does that mean I have to completely neglect thinking about myself? Vai tas nozīmē, ka man pilnībā ir jāizmirst rūpes un domas par sevi? No. Nē. I should intelligently do that which is in my highest self-interest. Man ir saprātīgi jādara tas, kas ir manās visaugstākajās interesēs. So devotee is also selfish. Bhakta arī ir sautīgs. But he's intelligently selfish. Bet viņš ir saprātīgi sautīgs. Because he understands what the real self is, you see. Tāpēc, ka viņš saprot, kas ir īstā patība, kas esmu īstais Their es. selfishness is based on a false conception of the self. Un cilvēku sautīgums balstās uz nepareizes izpratnes par to, kas es esmu. That the body is the self. Ka es esmu šis ķermenis. Therefore, no matter how much they become successful in gratifying their senses, they're not satisfying themselves. Un tāpēc, lai cik lielā mērā viņi arī neapmierinātu savas maņas, viņi patiesībā nevar apmierināt sevi, savu patību. The devotee's selfishness is perfect. Bhaktas sautīgums ir pilnīgs. Because he understands I'm not this body. Tāpēc, ka viņš saprot, ka es neesmu šis ķermenis.
I'm the eternal servant of Krishna. Es esmu mūžīgs Krišnas kalps. And as the part and parcel of Krishna, Un esmu maza un sīka Krišnas daļiņa. my satisfaction is to serve the complete whole Krishna. Un tāpēc mans apmierinājums ir kalpot kopējam veselumam Krišnam. What is the self-interest of the hand? Kāds gan ir sautīgās rokas intereses? Does it simply take the rice and squish it within the fingers? That's its best self-interest. Vai rokas sautīgās intereses ir tajā, ka paņem rīsu un saspaidīt starp pirkstiem? No. Nē. The self-interest of the hand is to take the rice, feed it into the mouth, to the belly. You see? Nē, rokas sautīgās intereses ir palīdzēt nokļūt rīsam mutē un no mutes svēdrā. So devotee is not giving up his self-interest. Bhakti neatsakās no savām sautīgajām interesēm. Everyone is self-interested in this world. Katrs šajā pasaulē katram ir sautīgas intereses. The karmi is self-interested. Karmi ir ieinteresēti sevi, The jnani is self-interested. Gyāni ir savas intereses, The yogi is self-interested. jogi ir savas intereses, And the devotee is also self-interested. un bhaktām arī ir savas intereses. But the difference is he knows what is the actual self. Bet atšķirība ir, ka bhakta zina, kas He ir, knows that for the self to be satisfied, it must serve the supreme self, Krishna or God. kas ir patība, un viņš zina, ka, lai apmierinātu savu patību, ir jākalpo augstākajai patībai, kas ir pats Krišna. Therefore, instead of wasting his time and energy and intelligence in serving the false self, he serves the real self. Un tāpēc, lai tērētu laiku, enerģiju un savu saprātu, lai kalpotu viltus patībai, viņš kalpo īstajai patībai. And in this way, the devotee therefore becomes genuinely self-satisfied. Un tāpēc bhakta kļūst tādā veidā patiesi pašapmierināts. The karmi may think he's self-satisfied Karmi var domāt, ka viņi ir sevis pašapmierināti, by some temporary sense gratification. apmierinot pārējošas maņu vajadzības. But that satisfaction does not remain for long. Bet šis te maņu apmierinājums neilgst ilgi. It's like the change of the seasons. Tas ir tā, kā mainās gada laiki. Today I'm happy, tomorrow I'm miserable. Šodien es esmu laimīgs, rīt es esmu nelaimīgs. See, material happiness is always temporary. Materiālā laime vienmēr ir pārējoša. Today you may be sitting on top of the world, Šodien tu vari būt pasaules virsotnē, and tomorrow you're deep in the pits of hell. bet rītdien tu esi dziļi ellē, That's material happiness. un tā ir materiālā laime. It never stays. Tā nekad nav noturīga. But if you want happiness which is unbroken, Bet ja jūs vēlaties laimi, kas nepāriet, happiness which is uninterrupted, laimi, kas nekad nepārtrūkst, that nothing within this material world can ever take you even a slight bit away from that happiness, tādu, ka nekas šajā materiālajā pasaulē nevar jūs pat ne uz mirkli atraut no šīs te laimes, then you have to come to Krishna consciousness. tad jums ir jānonāk pie Krišnas apziņas. Otherwise, if you pursue happiness in other ways, I can tell you frankly, you are simply wasting your time. Ja jūs centieties sasniegt laimes citādākos veidos, tad es jums atklāt varu pateikt, ka jūs tērējat velti savu laiku. Therefore, do not seek for happiness outside of Krishna consciousness. Tāpēc nemeklējiet laimi ārpus Krišnas apziņas. If you do so, you're simply a maha mudha, Ja jūs tā darāt, jūs esat vienkārši maha mudha, a big fool, liels muļķis. because there is no happiness outside of Krishna consciousness. Tāpēc, ka ārpus Krišnas apziņas nav laimes. Because any other happiness is simply based on a false conception of the self. Tāpēc, ka jebkura cita veida laime balstās nepareizā izpratnē par sevi. So we have to thank Queen Saruchi for showing us how not to be. Un mums tāpēc ir jāizsaka pateicība karalienei Saruči par to, ka viņa parāda, kā nevajadzētu And we have to rīkoties. study the end result of this lila. Un mums ir jāstudē šīs te lielas gala rezultāts.
how Dhruva Maharaj realized the absolute necessity of Krishna consciousness. Kā Dhruva Maharāģis apjēdza, cik nepieciešama absolūtā līmenī ir Krišnas apziņa. Similarly, as he became absolutely convinced, Un tāpat viņš arī absolūti kļuva pārliecināts. we must also become absolutely convinced. Un tāpat arī mums ir jākļūst pilnībā pārliecinātiem. Are you absolutely convinced? Vai jūs esat absolūti pārliecināti? Problem is, we still have doubts. Problēma ir, ka mums joprojām ir šaubas. Prabhupada told us in Los Angeles, Prabhupāda teica mums Losandželosā, Krishna lifted Govardhan Hill, but you were thinking, maybe. Krišna pacēla Govardhana kalnu, bet jūs domājat, varbūt? So, having doubts is not a very nice thing. Un tas, ka kādam ir šaubas, nav īpaši labi. You know another famous personality that had doubts? Vai jūs zinat vēl kādu personību, kurai bija šaubas? His name was Arjuna. Viņu sauca Arjuna. So therefore he addressed Krishna Madhusudana, Tāpēc viņš vērsās pie Krišnas Madhu the killer Sudanā. Madhu demon. Tas, kurš nogalinājis Madhu dēmonu. Arjuna realized these doubts, they are demons. Arjuna saprata, ka šīs domas ir dēmoni. Therefore, Šaubas. Krishna, I'm praying to you, please kill these demons of doubt. Un tāpēc viņš vērsās pie Krišnas, lūdzu nogalini šo šaubu dēmonu. So we must follow in the footsteps of Arjuna. Un mums ir jāseko Arjunas pēdās. And we see these doubts hovering around our heart. We have to pray to Krishna to remove these doubts. Un mēs, tad, kad jūtam, ka šīs te šaubas riņķo ap mūsu sirdi, mums ir jālūdzās Krišnam. Doubts are demons. Šaubas ir dēmoni. So we have to get rid of these demons. Mums ir jātiek vaļā no šiem dēmoniem. We have to become completely free from doubt. Mums ir jākļūst pilnīgi brīviem no šaubām. This way we can fully, totally surrender ourselves to Guru and Krishna. Un tādā veidā mēs sevi spēsim pilnībā uzticēt Guru un Krišnam. Take absolute, total, complete shelter of Guru and Krishna. Un tādā veidā pieņemt pilnīgu patvērumu pie Guru un Krišnas. That will be our perfection. Un tā būs mūsu pilnība. Till then, we have to suffer. Līdz tam mums būs jācieš. Because to whatever extent we have doubts, to that extent we will be unhappy. Tāpēc, ka tik tālu, cik mums būs šaubas, tik tālu arī mēs nebūsim laimīgi. So this philosophy of Krishna consciousness, it is perfect. Un šī te Krišnas apziņas filozofija ir pilnīga. Whatever doubts we may have, we have to inquire Un, lai kādas mums būtu šaubas, mums ir par tām jājautā, to get free from these doubts. lai saņemtu atbrīvi no šīm šaubām. The more you study Prabhupada's books, Jo vairāk jūs studējat Prabhupādas grāmatas, the more you hear from realized devotees, jo vairāk jūs dzirdat no sevi apzinājušamies baktām, these doubts will go away šīs šaubas ies prom. by hearing. Klausoties, klausoties un klausoties. And that includes reading. Reading is a silent form of hearing. Un tas ietver arī lasīšanu, jo lasīšana ir klausīšanās klusā forma. This is a very important thing. Un tā ir ļoti svarīga lieta. Therefore, Prabhupada said that all of my disciples must read all of my books. Un tāpēc Prabhupāda teica, ka visiem maniem audzēkņiem jālasa visas manas grāmatas. We have to drive away all the doubts from the heart. Un tādā veidā mums ir jātiek vaļā no visām savām šaubām. So that if any thought of sense gratification somehow enters into the brain, Un, ja kāda vēlme apmierināt savas maņas ienāk smadzenēs, we have the strength and the power to throw it out. tad mums būs spēks un varenība izmest to domu ārā. You see, sometimes sinful thoughts may enter the brain, like sex life or other garbage thoughts may enter the brain. You see. Laiku pa laikam smadzenēs ienāk šādas domas, piemēram, pēc seksuālām attiecībām, vēl kaut kādas neiedzīgas domas. We have to be very strong. Mums ir jābūt ļoti spēcīgiem. Apuryamanam machala pratishtam samudravapa pravishanti yadvat tadvat kramayam pravishanti shante shishamtam vatnoti nakama kami. Krishna says in the Gita Krišna saka Gītā tā, how the rivers that are coming into the ocean, kā upes, kas ieplūst okeānā. so many rivers that are flowing into the ocean. Tik daudz upes ieplūst okeānā.
But the ocean always maintains the same level, doesn't keep getting higher and higher, you see. Taču neraugoties uz to, okeāns vienmēr uztur vienu un to pašu līmeni, bet So in the same way, some garbage may come into our minds. tādā pašā veidā, ja kaut kādas neiedzīgas domas ienāk But prātā, devotee can deal with that garbage. Just, here it comes, let it go, you see. Don't hold on to it. If some garbage enters, just let it keep going. bet bhakta tiek galā ar šīm netīrajām domām. Tās ienāk un tāpat arī aiziet. So in this way, even a sinful thought comes, a devotee can deal with it and not grab onto it, just get out. Un tādā veidā, ja kāda grēcīga doma ienāk prātā, bhakta nepieķeras tai, bet ļauj tai aiziet. Just like when we pass stool, you're not attached to the stool. Get rid of it. Flush the toilet. Get rid of it quickly. Tāpat kā mēs aizējam uz toaleti nokārtot savas dabīgās vajadzības, mēs nepieķeramies tam, kas tur iznāk ārā. Mēs vienkārši ļaujam ūdenim to visu So when a noskalot. stool thought enters your brain, flush it. Un tāpat, ja kaut kādas kakas ienāk Don't grab galvā, the stool and viņas vajag try to noskalot. enjoy. Don't grab the stool and try to Un enjoy it like a hog. necentieties satvert to un pamēģināt baudīt. The hog, when he has some stool, becomes very jolly. Oh, Ja, very piemēram, nice. jo tā rīkojas cūkas. Cūkas ar saviem izkārnījumiem ļoti priecājās par He to. wags a little tail, oink, oink, and runs. Jā, viņa pavicina savu astīti mazo un ēd to. So don't be like a hog. Un neesiet tā kā cūkas. When some dirty thought enters your mind, flush it. Un tikko kāda netīra doma ienāk prātā, noskalojiet to. Don't eat it. Flush Neēdiet it. to, noskalojiet to. You see. So in this way, you see, when one becomes a yogi, Un tādā veidā cilvēks kļūst par jogu. one who conquers over the mind. Tas, kurš iegūst, kurš uzvar savu prātu. In this way, you can advance very quickly in Krishna consciousness Un tādā veidā jūs ļoti ātri progresēsiet Krišnas apziņā. and steadily progress to that glorious day Un pārliecinoši ejiet uz priekšu līdz tai varenajai dienai, when you will be able to personally see Krishna face to face. kad jūs personiski redzēsiet Krišnu aci pret aci. So, are there any questions? Gurudev, could you kindly share how doubts, were there any doubts in your life and how you in your personal life conquered them? Mans jautājums ir skolotāji, vai jūs varētu dalīties, vai jums jūsu dzīvē ir bijušas šaubas un kā jūs ar tām esat ticis galā? Well, in the beginning, a friend of mine introduced me to the chanting back in 1968. Mans draugs iepazīstināja mani ar svētā vārda atkārtošanu 1968. gadā. I really liked the chanting. It was really spectacular. Un man ļoti patīk atkārtot svēto vārdu. I hadn't met the devotees yet. Just some karmi friend of mine introduced me to the chanting. Es nebiju vēl saticies tad ar baktām. Man karmī draugi man iepazīstināja ar svētā vārda atkārtošanu. And then a couple of months later, I met the devotees. Un tad, dažus mēnešus vēlāk, es satiku baktas. And I was absolutely convinced that they were a little bit nuts. Un tad, kad es viņus satiku, es biju pilnīgi pārliecināts, ka viņi ir bišķi sajukuši. This was the height of the hippie era in San Francisco. Un tas bija hipijas ēras tāds augstākais punkts San Francisco. And here were a bunch of these guys with shaved heads and robes. I mean, come on, it was like a joke. These guys are nuts. Un tas izskatījās tiešām, ka viņi ir nojūgušies jau kaut kādi grupiņa jauniešu, noskūtām galvām un kaut kādās drānās tādās. I mean, they could have girlfriends, they could be taking LSD and having girlfriends, but what is this crazy thing? Un es domāju, ka tā vietā, lai viņi baudītu dzīvi ar meitenēm un lietotu narkotikas, LSD tabletes, jā, viņi nodarbojas ar kaut kādām glupībām. So I was completely convinced they were kooks, a bunch of nuts. Un es biju pilnīgi pārliecināts, ka viņi ir grupa nojūgušos cilvēku. There was no doubt in my mind. They were nuts. Man nebija šaubu prātā. Viņi ir traki. But they chanted Hare Krishna, and so they were cool for that reason. Bet viņi skandēja Hare Krishna, un tas bija baigi forši. I chanted Hare Krishna, they chanted Hare Krishna. Es skandēju Hare Krishna, viņi skandēja Hare Krishna. But then one of them invited me to, and then like a couple of months later, I was in Berkeley, California. Bet tad pāris mēnešus vēlāk es biju Berklejā, Kalifornijā.
And one of them, one devotee, actually two brahmacharis came to open a temple in Berkeley. Un divi brahmačāri ieradās, lai atvērtu templi Berklijā. Makan Lal Das Brahmachari along with another one. Lūk, šādi tie brahmačāri. He's now my good friend Bhakti Madhurya Govinda Maharaj. Un tagad tas ir mans labs draugs. But he invited me to come back over to San Francisco to spend the night at the temple. Bet viņi paaicināja mani uz San Francisco, lai nakti pārlaistu tur templī. And so all right, I'll try that. Nu labi, pamēģināšu. So in the temple they had a peg on the wall with a set of japa beads for guests. Un pie sienas viņiem bija tādi puļķīši tur, uz kuriem bija džapa māla viesiem. So one of the brahmacharis showed me how to chant japa. Un viens no brahmačāriem man parādīja, kā tad skandēt uz krelītēm. So I tried it. Un es pamēģināju. And I chanted one round. Es noskaitīju vienu apli. And then I headed back to Berkeley across the San Francisco Bay. Un tad es devos atpakaļ uz Berkliju, San Francisco līci, pāri San Francisco līciem. We hitchhiked everywhere. Tātad es ar stopiem devos atpakaļ. But I had this amazing experience after chanting that round of japa. Bet man bija brīnišķīgi tāda pieredze un piedzīvojums, kad es biju to apli noskaitījis. I was laughing in ecstasy. Es smējos ekstāzē. And I was, it really helped me that experience of chanting that round of japa actually gave me a lot more faith in the whole process of self-realization. Un šis viens aplis džapas deva man daudz lielāku ticību visam šim procesam. Pašu sevis apzināšanās procesam. That night I was hanging out with some hippie friends in Berkeley. Un tajā vakarā man bija tāda tusēšanās kopā ar dažiem hipijiem tur Berklijā. And they were sitting in the living room watching television. Un viņi sēdēja dzīvojamā istabā un skatījās televīziju. And I was a songwriter, singing and writing songs. Un es biju dziesminieks, kas rakstīja un dziedāja dziesmas. I was thinking, what is this nonsense, watching television? Un es domāju, kas tā pa neiedzību, sēdēt un skatīties televīziju. So I went out on the front porch of their house and I wrote a song. Un es izgāju ārā un uz lieveņa apsēdos un uzrakstīju dziesmu. I don't remember the whole song, but I remember the main line from the song. Es neatceros visu dziesmu, bet es atceros galveno tēmu. Do you think I'd waste my time playing around in misery when I'm so close to nirvana? Un tie vārdi ir, kāpēc es, do you think I'd waste my time? Vai tu domā, ka es tērēju savu laiku šajās ciešanās, ja es esmu tik tuvu nirvānai? Playing around in misery when I'm so close to nirvana. So that experience of chanting Hare Krishna gave me the realization that this sense gratification is nothing but playing around in misery. It's all you're really doing. You're playing in misery. Un šis te viens aplis, ko es noskaitīju, Hare Krishna mantru, deva man apjēgsmi par to, ka viss, ar ko es nodarbojos, ir nekas vairāk kā tāda rotaļāšanās ar ciešanām. And there is a higher state of consciousness, nirvana, beyond all material suffering. Un ka ārpus ciešanām ir augstāks stāvoklis, kas ir nirvāna. So just by chanting one round of japa, I got that realization. You see. Un noskaitot tikai vienu džapas apli, es saņēmu šādu atklāsmi. That's one example. Un tas ir viens piemērs. Of how, I became more convinced by chanting Hare Krishna. Un tas ir viens piemērs, kā mana pārliecība kļuva spēcīgāka, noskaitot tikai vienu Hare Krishna I had this apli, realization that very soon I would become spiritually realized. Un man tad bija atklāsme par to, ka ātri pār man nāks šī te garīgā sevis apzināšanās. I wasn't sure what form that would take. Es nezināju, kādā formā tas izpaudīsies. But I had the conviction it was coming soon. Bet man bija pārliecība, ka tas notiks ātri, drīz. It actually took 2 years before it manifested when I met Vishnu Jan Swami. Un patiesībā šis te gadījums notika 2 gadus pirms tam, kā es satiku Vishnu Jana Swami. He made one statement that I was very doubtful about. Un viņš izteica kādu apgalvojumu, par ko es ļoti šaubījos.
He said, you have to accept the spiritual master as good as God. Viņš teica, tev ir jāpieņem garīgais skolotājs kā Dievs. I was thinking, what? Un es domāju, ko? Accept the spiritual master as good as God? Pieņemt garīgo skolotāju kā Dievu? How could that be? Kā gan tas ir iespējams? But he also said you should inquire until your intelligence is fully satisfied. Bet viņš arī teica, tev ir jāuzdod jautājumi tik ilgi, kamēr tavs saprāts ir pilnībā apmierināts. So I knew he didn't want me to accept that blindly. Un es zināju, ka viņš nevēlējās, lai es pieņemtu to apgalvojumu akli. I knew he wanted me to use my intelligence to try to understand how that could be true. You see? Viņš vēlējās, lai es izmantotu savu saprātu un rezultātā saprastu, kā gan tas ir patiesība. So I did that. I pondered it very deeply. Jā, un es to darīju, un es iedziļinājos tajā ļoti dziļi. The spiritual master does not act independently from God. Garīgais skolotājs nedarbojas neatkarīgi no Dieva. He simply repeats the teachings of Krishna or God. Garīgais skolotājs vienkārši atkārto Dieva vai Krišnas In other words, he's mācības. the perfect messenger on behalf of God. Un tāpēc Dieva uzdevumā viņš kļūst par pilnīgu Dieva vēstījumu vēstnesi. So in that sense, he is as good as God. Un tādā ziņā viņš ir tāds pats kā Because Dievs. God can give you the message, Jo Dievs var dot jums šo te vēstījumu, or the spiritual master can give you the message. un vai garīgais skolotājs var dot šo It's vēstījumu. the same message. Un tas ir tas pats vēstījums. So in that sense, yeah, in that sense, it is true that he is as good as Un God. šādā ziņā, jā, tā ir taisnība. So that's another example Un tas ir vēl viens piemērs. of how I became free from doubts. One is by chanting. Kā es kļuvu brīvs no šaubām. Viens Chanting veids, freed me from doubts. tātad svētā vārda skandēšana atbrīvoja man no šaubām. And the philosophy of Krishna consciousness also freed me from doubts. Un Krišnas apziņas filozofija atbrīvoja man no šaubām. So if you'll focus on quality chanting and you'll focus on qualitatively understanding these teachings, you'll be able to drive all the doubts away from your heart. Un tātad, ja jūs fokusēsieties, koncentrēsieties uz kvalitatīvu svētā vārda atkārtošanu un pareizu filozofijas saprašanu, tad jūs tapsiet brīvi no šaubām. And if you're still having trouble, well, ask a question. Bet ja jums joprojām ir kādas grūtības, jautājiet, That I have this doubt, please help me to understand. paceliet rokas, man ir šādas šaubas. That's why we have questions and answers in the classes. Tāpēc arī mums ir jautājumi un atbildes. So I see a hand going up. Maybe there's a doubt right now. Piemēram, es redzu, ka roka ceļās, varbūt, ka tur ir kādas šaubas Харе šobrīd. Кришна, спасибо большое за такой прекрасный рассказ. Я хотела попросить у вас вопрос такой. С чего начинается карма у души, когда она падает в материальный мир? Ar ko sākās dvēseles karma, kad tā nokļūst materiālajā pasaulē? Thank you for sharing these stories. My question is, how does karma begin when a soul falls into material world? Your fall down all begins from the desire to enjoy separately from the Lord. Jūsu krišana sākas ar to, ka jūs vēlaties baudīt atsevišķi no Dieva. Why Krishna gets to be the supreme enjoyer? Kāpēc Krišnam ir jābūt augstākajam baudītājam? Why can't I be the supreme enjoyer? Kāpēc es nevarētu būt augstākais baudītājs? That's where it starts. Tā tas sākas. Envy. Skaudība. Yes? Microphone. About clearing the doubts. Someone may want to, in the name of clearing the doubts, they want to hear the answers they would like. So how would they be able to clear the doubts? Lai tiktu vaļā no savām šaubām, cilvēki vēlas dzirdēt tās atbildes, ko viņi vēlas dzirdēt. Kādā veidā tad atbrīvojas no šaubām? If someone thinks, well, you have to answer the question the way I want you to answer it, they're not going to get free from their doubts. Ja kāds saka, es vēlos, lai jūs atbildētu uz jautājumu tā, kā es vēlos, tad viņš nevar atbrīvoties no šaubām. They're not going to. But they may go on asking questions this way and that way until one comes Bet to viņi the- turpina uzdot jautājumus vienā veidā, otrā veidā.
Someone tries to manipulate the speaker by asking so many questions to get him to say what they want him to say. That's not the way to get free from doubts. Ja kāds cenšas manipulēt ar runātāju, uzdodot jautājumus tā, lai saņemtu vēlamās atbildes, tad tas nav veids, kā atbrīvoties no šaubām. They're trying to make their own point. Viņi vienkārši cenšas, šie jautātāji, pasludināt kaut kādu savu patiesību. Hopefully it's a bona fide point. Un cerams, ka tas ir vērā ņemams uz rakstiem balstīts viedoklis. Bet varētu arī nebūt. Next question, yeah. My question is, I realized that when I chant japa, the second part of mantra I'm missing, like last Hare Hare. Last words. The last Hare Hare? Yeah. What about it? I'm missing it. Oh, you miss it when you chant? Yeah. What to do? Ko darīt, ja skandējot mantru, skandējot pazaudēju mantras pēdējos pāris vārdus? Go ahead and one trick is take a breath after each mantra, a pause, and then you can get it in. Viens veids ir pēc katras mantras ievilkt elpu, pauzu uztaisīt. Instead of rolling into the next mantra, just, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Take a little pause and make sure it's in there. Tātad nepāriet uz nākamo Hare, bet pēc tiem diviem ielikt pauzi un tad pāriet uz nākamo. There is a tendency to do that, to drop the last two Hares. Jā, ir tāda noslēdz, ka izmes šo But pēdējo you're Hare. dropping Radharani. Bet ja jūs, tad tas Radharani, nozīmē, I don't need you. izmetat Radharani, es nevēlos tevi. Hare is addressing Radharani. Hare vēršās pie Radharani. So do you want to drop off Radharani? I don't need you, Radharani. Mother Radharani, get out. Yeah, those last two Hares can be we may neglect them, so we have to be careful not to neglect them. Jā, tāpēc esiet uzmanīgi, lai izrunātu šos divus pēdējos It's a Hare. good advice for all of us, actually. Patiesībā tas ir labs padoms mums visiem. Yes. Hare Krishna. Vai tas tā ir, kad šī materiālā pasaule vispār netiktu radīta un nepastāvēt, ja mums nebūtu vēlams dzīvot bez Krišnas? Is it truth that this material world wouldn't exist if we hadn't have this desire to enjoy without Krishna? This material world is just like the government makes prisons because there are criminals, so this material world exists to facilitate the criminally minded jivas, ourselves. Līdzīgi kā valstis rada cietumus, lai tiktu galā ar nepaklausīgiem pilsoņiem, tā arī šī te materiālā pasaule ir radīta džīvām, kurām ir krimināls nosliecis. But all it takes is one jiva to desire to enjoy independently, to require the existence of the material world. Even one jiva. Bet pilnīgi pietiek ar vienu džīvu, kas vēlas dzīvot, baudīt neatkarīgi, lai būtu vajadzība pēc šīs materiālās pasaules. If there were absolutely no jivas in all of eternity, not even one jiva who wanted to enjoy separately, then we wouldn't need the material world. That's it. Un ja nebūtu pilnīgi nevienas džīvas visā esamībā, kas vēlētos baudīt atsevišķi no Krišnas, tad jā, tad nebūtu materiālās pasaules. But at least you should not, you should live your life in such a way that you do not require to have a material world to reform your criminal mentality. Bet vajadzētu vismaz jums dzīvot tādu dzīvi, lai atbrīvotos no tādas domāšanas, kuras rezultātā ir nepieciešamība mainīt jūsu šo In kriminālo short, domāšanu. you should not be responsible for the existence of the material world. Nodrošiniet to, lai jūs nebūtu, lai cēlonis tam un atbildīgi par to, ka ir šī materiālā pasaule. Next question. Hare Krishna. Ja kāds jautā, kāda ir tava reliģija vai filozofija, un viņš nekad nav dzirdējis par Krišnas apziņu, ko pāris vārdos atbildēt? If one asks, what is your religion or philosophy, and if that asker has never heard about Krishna consciousness,
What's the best way in a nutshell to answer? It depends on their mentality. Tas atkarīgs no viņu mentalitātes, prātstāvokļa. If they're an atheist, there's one answer. If they're a Christian, it's another answer. If they're an agnostic, it's another answer. If there's a hedonist, it's another answer. Atkarībā, ja viņi ir ateisti, viena atbildi, ja kristieši cita, ja agnostiķi cita, It depends. no tā tas But I atkarīgs. was asked by an atheist one time who was obvious he wanted to defeat me. Bet reiz kāds ateists man jautāja, un bija redzams, ka viņš grib gūt virsroku pār mani. This was at midnight in the airport in Fiji. Un tas bija notika Fidži un bija pusnakts, un tas bija lidostā. I could see, he saw I was a monk in a robe and he wanted to defeat me. Un viņš tātad redzēja, ka lūk, te ir mūks tērpies drēbēs, un viņš I gribēja could see it man. all over his face. He just wanted to smash me. Un viņa izskats liecināja, ka viņš vienkārši grib mani satriekt. He said, "What's your philosophy?" Un viņš teica, kāda ir jūsu filozofija? So this is what I told him. Un lūk, ko es viņam atbildēju. Know who you are and be who you are. Zināt, kas tu esi, un būt, kas tu esi. And he couldn't say a word. Un viņš nevarēja teikt ne vārda. So you have to learn how to, be a little psychic sometimes in preaching. Psychic meaning. Psychic, be able to Yeah, read I got it, yeah. understand their mentality. Jums ir jāsaprot psiholoģija, jums ir jāsaprot cilvēku psiholoģija, lai sniegtu pareizu atbildi. You have to learn how to understand pick up on their vibrations, understand where they're coming from, and be able to answer them accordingly. Jums ir jāsaprot, kādas vibrācijas viņos notiek, no kurienes viņi nāk, un atbildēt atbilstoši. That question can be answered millions of ways. Jo tas jautājums ir atbildams miljoniem dažādos You veidos. have to answer in such a way which is just suitable for that particular person at that particular time. Jo jums ir jāspēj atbildēt konkrētiem cilvēkam konkrētajā laikā. So how do you learn that art? Un kā jūs iemācāties šo mākslu? By practice. Praktizējot. Just preach as much as you can all the time to everybody you meet. Un sludiniet, cik vien varat, tik vienam, ko jūs satiekat. Preach, 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 and you become more and more expert. The more you do it, the more you become expert. Un jo vairāk jūs to darīsiet, sludiniet, jo prasmīgāk jūs kļūsiet. Just like Madanga, you see. Kā mirdanga. The more you play, the more you become expert. Jo vairāk jūs spēlējat, jo prasmīgāks kļūstat. So the more you preach, the more you become expert. Jo vairāk jūs sludinat, jo vairāk jūs kļūstat So prasmīgs tajā. you should take your mission to preach to the whole world. Jums jāpieņem, ka jūsu misija ir sludināt visai To pasaulē. enlighten everyone in the science of Krishna consciousness. Visus apgaismot Krišnas apziņas In zinātnē. this way, Krishna will give you intelligence Un tādā veidā Krišna tad jums according dos to time, place, and circumstance. saprātu, kā atbilstoši laikam, vietai apstākļiem uzrunāt Next cilvēkus. question. Hare Krishna, vai obligāti ir jāsludina vārdiskā formā, vai var arī savādāk, teiksim, rādot, kā pareizi dzīvot? Is this the only way how we can? Is preaching the only way? Verbal preaching the only way how to preach, or we can preach by our example how to live. Distributing books is the absolutely the best way. If you can get him to take a book of Prabhupada and give some contribution, that is absolutely the best way. Book distribution. Vislabākais veids ir grāmatu izplatīšana. Jūs izplatāt Prabhupādas grāmatas un saņemiet no viņiem kādu ziedojumu. Tas ir vislabākais veids. Your example is also there. Jūsu piemērs arī ir. Jā. Actually, you cannot preach unless you're an acharya, unless you're showing an ideal example. You Un can't preach patiesi- effectively. Un jūs nevarat pilnīgi sludināt, ja jūs neesat ačāri, ja jūs nespējat mācīt ar savu piemēru. If I'm smoking cigarettes, and I tell you, don't smoke cigarettes, Ja es smēķēju un saku, nesmēķēju. what is the potency of my instruction? Kāds gan spēks ir manam You see? norādījumam? There's no potency. Tur nav spēka. But if I do not smoke, Bet ja es nesmēķēju, then I can tell you not to smoke. You see. tad es varu jums teikt, nesmēķēju. So the preacher, he must set the example. Tāpēc sludinātājiem ir jārāda piemērs. Yad yadachariti shreshtas tattadeve tarojaram sayatpananam kurute lokastadanavartate. Whatever the ideal teacher teaches by
practices by example, he can convince everybody to follow them. Jebkurš piemērs, ko ideāls vai pilnīgs skolotājs rāda, māca ar savu piemēru, ik viens tam sekos. So, two things. You be an ideal example, Divas lietas, jums jābūt pilnīgam piemēram, and you preach with great determination and enthusiasm, un jums ir jāsludina ar lielu apņēmību un entuziasmu, and convince them to take a book also. un pārlieciniet, paņemt viņus And grāmatas then arī, you can save the world. un tad jūs varēsiet glābt pasauli. Okay, next question. Last question. Let's see if anybody... Aiz muguras jums. We have a question coming in from South Africa. No, No, from India, from Delhi. no Indijas, no Delī ir jautājums. Shama Priya Devi Dasi, my disciple in Delhi. How to fix our mind on the lotus feet of Sri Krishna always? Kā vienmēr būt ar savu prātu fiksētam vai pieķerties Krišnas lotuspēdām? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Qualitatively chant the Hare Krishna mantra every day, at least 16 rounds without fail, and strictly avoid illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling, and strive to rid yourself of all the namaparāds. Labi, skandējiet Hare Krishna mantru bez apvainojumiem vismaz 16 apļus dienā, izvairaties no neatļautām seksuālām attiecībām, gaļasēšanas un azartspēlēm un centieties izvairīties no kādām aparāthām. And then you'll be able to remember Krishna's lotus feet 24/7. Un tādā veidā jūs būsiet pie Krišnas lotuspēdām 24 stundas diennaktī. So we'll stop here. Ar to mēs arī šobrīd beigsim. Santaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Gaura Premanandi. His Grace Srimad Sankarshan Dasati Maharaj ki